دم باش بینرن هجا هون به خیر هاتن خلک کنویا برنامه میوان و مجار ما ایرو او رومال کرنا روشا عفرین جالی مدیا جهانی و دسپیکا اپراسیون ترکیه در عفرین سروک وزیر ترکیه بن علی یلدرم با آوکی فرمی جه دزگه مدیا خواست که در رومال کرنا اپراسیون دا برجواندی ترکیه بدن پیش و راپورتان بلاو نکن اگر ند خدمتا اپراسیون دا بن. ددمه که دا که ویدا خوازه باندور هبو لسر مدیا ترکیه گلو مدیا جهانی چاوار رو شوپاند. گلو اوجی کتبن باندورا مدیا ترکی آن هر دزگهک لگور ریباز و سیاست خواه و ولات خواه شوپاند. اگر مدیا جهانی که ماسی کرده سدمنوی چنه اما هول بدن وان پرسانو هن پرسندن گریدای لگل هر دو میوان خواه سیروان قدشو و ولادیمیر فان ولخنبرگ گوتو بیش بکن لبری ام لوی راپورتی تماشاکن بدرجاهی سرهدوانا گلین سوریا راگهاندنا جهان رولکی برچاف دگیره به تایبت و گوهستنا پیامن شر دجی داعشه و بکار اینانا چک کیمیاوی و لفیداوی و گوهستنا روشا مروانی یا غوطا روشهلات لی همان رول دهیرشن لشکر ترکیه دجی عفرینه نایت خویا کرن اندام ریو بریا راگهاندن لعفرینه دبیجت ام بتنج راگهاندنا جهانی دخوازین راستیان و گوهزد یعنی ابخوازن راگهاندنا جهانی برای خود عفرینه وقت داخواست پیامنیر خود بشینن و ورن راستیا ور جور ببینن نجه آژانسین وقت پروپاگاندا رشت که شر تایبت دمشین آژانس آناتول ترکیه به حلمتکا پروپاگاندا جبری و پشتی شر عفرین دست بکر هر جبکار اینانا میدیا سر به دولت و ریگریه لهر چالاکیه که دجی شری و حتی بکار اینانا یارین ویدیوی بول هف اینانا رایا گشتی دناف ترکیه کو شر عفرینه بو پاراستن تخیبه ولاتیه لی حتی راگهاندنا ولات دموکراسیش بال ناکشین سر اپراسیون دجی عفرینه و نبویه پرسکا جواکانیف نتوی مالگاه نیو دولتی جبروی بدنگ مایه جبوی سرکومار ترکیه چند جارات داخویانی دا 3 میلیون پناهبر ترکیه هست اگر اون بخوازن لسال عفرینه اون حلوسته و هبه از 3 میلیون پناهبر دری وکم لسال وردا بشینن اگر راگهاندن اروپا زور لسر پرسا عفرین جبر اگرین سیاسی رانوسته امریکا یا کردن سوریه بدوستین خود بیند وکو اروپا عفرین نبویه مجارا راگهاندنا و وکو هیرشن حکومت سوریه بسر غطاروش حالات شارزا باور دکن اویج آلیه که سیاسی خوی هیه از باور دکم تکیلی نهار لگل ترکیه تا راده که آلوزن امریکا حزب نخوشی دکه لدم والاتی لسر خوا پیشندانه که لور لواشنگتون جاریه ترکیه بهتر لیدان استمکاری ترکیه جه شرمزاریه لدگلفه چنده ترکیه اندامه که ناتویه اری اندام بونا ناتو هند باندور هیا میدیا امریکا روشا عفرین نشوپینه از باور ناکم دوی میدیا امریکی هیویا ریدانه که جه امریکا به و از باور ناکم میدیا امریکن نقش و پلانن پیش وقت هبن عفرین یا دور پیچکری هر جبری پتر جسه سالان بتن اجعالی میدیا کردی و دیتا شوپاندن و در بازبونا سازیان راگهاندن جهانی داخوازا خلق عفرینیه ادخوازم راگهاندن جهانی نه gerek که پروپاگاندا یعنی ام بیشن تشتی جدا بکه نه تشتی سروی عرضی هی تشتی عفرین قومه و تنه بده جزیده تر تو داخوازه کی وقت راگهاندمان کی جی وقت کسی که لور ریوبریا راگهاندن است که تو داخوازه که من جوان تنه یک جه پرانسیپ راگهاندن آزاد و گوهستن پیام و راستیانه اگر دور جه کاریگری یا برجواندین سیاسی کار بکه لی هر تم سیاست حول دادت وی آزادی کم بکد و راگهاندن بره آراسته که دی ببد بو خزمت آده صلاته خالد فتاح دنگی امریکا سیاست چاوا باندوری دیده سر مدیا اف پرسکا مزنه نتنه لروجلات ناوین بله لولاتین روج آواجی تیگوتو بیش کرن جبو که ام در باسی نواروکا و مجاری بن ام به خیراتنا هر دو میوان خودکن روزنامه‌وان ولادیمیر وان ولخنبرگ بریا سکایپ جه هولیرا حریم کردستان عراق مرایه دمات باش رزدار وان و هر وها لور الاستوديو جي سيروان خشود رجنامات تجيب مرة يقول لك سباس بو باشتربونا تحكي سيروان از بپرسه که سادش دست بي بكم لجمتا
رنگ اف هنکی آلی کردی بهتر در دخه هولی کد بجه یعنی مدیا جهانی یک جار روشا عفرین رومال نکر تجي لقل واني فينريني دا ان تنرينك جواز هي نا از نابێژم یەکجار ڕۆمال نەکریە شۆپاندن مەدیا جیهانی بگشتی بە تایبەت ئازمانی سەرەکەی دنیاە ji destpêka operasyonê ji berî wê de û ji wexta destpêkir û heta niha jî bi awayekî rojane dişopîne lê karekî durist heta dawî nekiriye ku em bêjin kesekî li Washington ya London ya Berlînê rûnişti be rojnameyê veke ya televîzyona xwe veke û fêm bike ka bi rastî dînamîkiyê şer li Efrînê çi ne yanî yek ji kêmaniyên medya cîhanî ku ev bêtirî 45 rojayê şerê Efrînê dest pê kiriye operasyona Efrînê gelek tevlîhevî heye ku kesekî normal li malê rûniştiye ne kesekî pispor be mesela ya rojnamavanek be ya şirovekarek be wê fêm neke wê zehmet bijêr fêm bike çima ev şer çê dibe heta kengî wê berdewam bibe eger were şirovekirin yan jî egerê wên çine yan sedemê ku jê werin jê derkevin çine ev jî yek ji kêmaniyên medya cîhanî destpêka xaftina xwe de jî gotibû di roja yekê de bû yanî duyana operasyonê de bû سەرۆکوەزیرê Tirkiye bi awakî fermî ji hindekî dezgehên medyayî xwest ku li gor berjewendiyên Tirkiye ev yekê romal bikin. Tu wek rojnamevanekî divê yekê dibînî destêwerdan ji aliyê dewletê ve yan ji aliyê siyasetê ve di karê rojnamevaniyê de? Di rewşek wek vê nade tiştekî normal gelekî normal dibînim ku dewletek wek Tirkiye ku rê li ber azadiya rojnamegeriyê û azadiya derberînê digire tiştekî normalek ku hikûmetek weka Tirkiye li ber vê operasyonê ji daxwazê ji medya bike ku li aliyê hikûmetê rawestin ji ber ku hikûmet heta jê hat teዕbîe dikir alîkariya rojnamevan û medyakaran jî dixwest ku şer'iyetekê rengek ji rewabûnê bide vê operasyona Efrînê ji ber ku ji berî wê de dewletên mezin wekû Amerîka wekû روسيا وحتى دولتين هرمي وكو إيران دقوتن اف قاف ونباش بنش خزمتا تقالية جبرلو يلدرم و اردوغان جي تميد قوتن يعني بريا راقهاندنين تخوستن فيكي شروفه بكن زلال بكن روابونك بدينيم لي وكم قوت تركيا اف نا تشتكي نوية هماج وقتا چند سالان پشتی کو اردوغان بو سروک وزیر و پشتی بو سروک حرتش حتارا دکی خستن دستی خود گلک دزگهین راگهاندنی هاتنه گرتن گلک ریل بر گلک دزگهین دن مال پر هاتنه استنگر هاتنه گرن ایجبرلو از نابینم تشتکی نویه یا مرود مینا جماعی گاوا کو سروک وزیر ترکیه اخفتنه بوسا باشه از بچم جم ککی ولادیمیر تو وکو ولاتی کی اوروپی کو گلک جاران سردانا کردستان کریه سردانا ام ببیجن روجاوا کریه لباکوری سوریه تو وکو روجموانی کی و روشج نزیک و شوپینی تو دبینی تشته کل عفرین دبه یعنی افروشان نهای العفرین با اواکی برفرهت رومال کرنج عالی مدیا جهانی و شبو روجنامه‌وان بیانی پرزگیرێک اجبر کو چر یک نینە دەرباسی عفرینێ ببن بەری نها هەندێک روجنامه‌وان بیانی چوونە عفرینێ لێگەلە کەس ناچن ئاخفتن جی پتر لەسەر غۆتایەنە نەلسەر عفرینێ وەک مامۆستا سیروان جی گوت روجنامه‌وانên پروفیشنال لە عفرین کێمن کوردستان 24 هەیە ڕەشا تودەی هەیە کێم روجنامه‌وان هەنە لێ غۆتا گەلک هەنە كيف فلاديمير بناريناتا يعني افاديجارا جبركو تركيا ناهله عن رجيم سوريا ناهله انجي مديا بخوان ناخوازه يعني ند اوا واندا برجوانديا واندا يانجي بالاوان ناكشينه كو درباسي عفرينه بن روشه عفرينه بشوبينن دروج بري از الروج افابو من دخواست هرم عفرينه ليري نبو نهري هيا جلك روجنامه وانجي نكارن جبركو فرنگهنينن يا هولير گرتيه دربازبونا جو كردستان باشور بروج اواجي بزحمته او راگهاندنا بیانی جی پتر تکزه لسر غوتا دکه جی عفرینه سیروان جی وها دبینا کو دنگ لسر عفرینه کیمن باشا كيك سيروان اف يعني كيك فلاديمير دبيجا بيتر بحثا غوطا دبيجا علي مديا جهاني ف يعني افجي يعني هر وكو غوطا باجاركي سوريا افرنجي باجاركي سوريا تدبيجي چما بهتر يعني رومال كرن لغوطا بهتري عفريني دبه دوسته دمین سرکه هن دنیریم مده یک جه آنکا گو ولادیمیر گوت یک جه کو براستی روزنامه‌وان نکارن در باسی عفرینه ببین همات کار بیجش هر چهار آلیاد سینور کریه شش آلیاد هزین ترکیه و هزین اپوزیسیون سرب ترکیه ویه و آلیه کی دنجی رژیم از باور ناکم کو روزنامه‌وان کاربن با آزادی هرن ورن تفی کو یه پگه جاره که و خواندنه که روزنامه‌وان خودجهیر
يعني كربو كوهرن درباس من ليه حتى رادك السينور كريد مينا وقت باوركم چند كانالين كردين هناك اجانسين نافخويي هنا اللي تيرينا كينيم چما غوطا سدمادن چما غوطا بهتر ته شوپاندن و رومال کرنا لسروي د مدیا جهانی دو عربي دجي بتايبت قالك سدمي هونش بر مثلا يك جيب راستي قالك كس بحث ناكن كو غوطا باجار كي عربيه و دفرك كو براستي دسبيكا شر سوريا حيانها بويا جهه فوكسي يعني هرقاف بال سر غوطا بو ومديا عربي جي باواكي يك الي لتشتادنا المخابن يعني افراستيك شر سوريا كو باواكي طافي وباواكي اثنو سنتريك اللي تشتاد نره او سدم بشك ج سدم هذا دواي ادن دنارينا مده كو ميديا جهاني قريب دمك كرت جبركو قالك الين اكوكي لغوطاتنا اوبوزيسيون وريجيم حتى ريجيم حتى ببوره ريجيم اوبوزيسيون حتى راديك قلسه جبروا له بويا وقت بيجا رژیماکو تندو تو جدك و زورداریه دکه و خلککی به دستوالا به چک جبرلو آلیه وینی مروواهی بهتر تخویا کرن لعفرین جبرکو قالك آلیین شرهنه جبرکو ترکیه هی یپگه هی هیزن سوریا دموکراتیک هنه رژیما سوریه هی هلوستا امریکا قالك تفلیهویا آلیه لشکری هی کو آلیه مروواهی تیج بیر کرن اف آلیه شر راسته هر وقت عینی او آلیانش تی ورگرانده سر پربون آلیه امبیجن مدیایی جی یعنی که وقت بگیری آوان مدیایی بهتر آلی بهتر پردبن و بهتر رومال کردن بگلک شیوایان دبه راسته بشک جویجی او بشک راستیجی دوردته يعني الورده جي دقرا جبركو از يعني هما جروجا دسبيكا في اوبراسيون ده حيانها يك يعني بيجن اسلوبك تايبت ميديا هناك اليه ميديا يعني هيك تبري خو بده ميديا تركات بيجن اوبراسيون روجا هيك اوبراسيون روجا دو سياسه سحيا غونها گشتي روجا سيهو چلو چرا چلو بينجا اليه دن اوبوزيسيون عربي يعني ميديا عربي دسبيك تشتي عفريني وقت تشتكي دربي سوريا دبي يعني حتى قال لك روجنا مافان عربي في نافدارجي بتايبت ان سوري ايفنكو سرب اوبوزيسيون فانا دغوت نافات تشتكي نافرا كرد تركادي ام تشتكي من نافتني وغرك ام نزيكي وين بني يعني بوي الي بوي تشافي المسألة نرن اللي خلقوا مديا جهاني نكاري بخوبگی هنده مثلا شوپاندنا آلیه مروواهی العفرینه مثلا دو کمپوژیک مزن لجندیر سی باردم ایروجی بشک جل چیبو لباجارو که جندیر سی العفرینه چیبو کسی بحثایی نکرش به مدیا کردی مخابن هر حال جبرکو مدیا جهانی در باس نابش بر وجی ناخوازن يعني درومال کرنا واندا هندك جدرن بينك ونجه باوري بن او لجور وان يعني او تشتهي راستي اوجي تبا خافتنه راستيك اوجي يعني اگر تبارا خوبت جمارن كشتيان كسين آلیه کردا شهید کتن یان کشتین دن جمارنی گلی کی نوک هفن يعني كور حطان هاد بيجن بلكي بيتري دست كسي شهيد كتنه لكن كي دراغ هاندنه دجه هي بيتري كود بيد شر ده هبه وك دراغ هاندنه دجه بچم جاي كاكي فلاديمير زاني اف ناكوكين هي كاكي فلاديمير لعفرينه كاكي سيروان دبجه بهترن يعني آلي بهترن لعفرينه جبر ويجي افنو چین کد تین نوک هفن جبر وی هنک جاران مدیا جهانی نخوازه جبر که نوینرن وان لورتنا پیامنرن وان لوی لعفرین نینن جبر وی او نخوازن هنک آگاهی بلاف کن که نجه راستیه بن. The internet in Afrin is very bad. از باورم یک جه پرزگریکان اینترنت العفرین گلک خرابه گلک بزحمت تو ویدیویان بینی خوار تشتی خراب بروجنامه وانان اینترنت لیدیسان آنی نخوار یا ویدیویان پرزگریک که وقت میناگ دما کنویا سویلان جالی ارتش ترک و هاتی بمبکرن راپورتر بی بی سی نکاری بو ویدیوی بین خوار و بوشینه ده همان روزه دا لی رشا تو دی وان اینترنت باش هیا و ویدیویان بو کوالیته باش دوشینن اصلا زانم چاوان لی او ویدیویم باش دوشینن لعفرین تن خط سوریه خویی هنه هر وها ستلایت و اینترنت نینه نها هندك چنالی دنجی هنه که ولادیمیر نها میادین هیا نها هندك چنالی گریدای سر رژیم و هیا هنك چنالی به عالی رژیم سوریه و ایران و اوجیل ور هنه. Yeah, that's true. There are some بله راسته هند کنال حکومت سوری هنه هر وها کنال ایران جی هنه جبوان بصناهی جبرکو یکسر جحلب بوانته هر وها پرزگریکا ویزه انجی هیا حکومت سوری ویزا نادر روزنامه وانم بیانی لیبو میدیا روسی و ایران بصناهی جبروی یکی جی وان کم روزنامه وانم بیانی لعفرین هنه
باشا كيف فلاديمير يعني ام هرنها بحثاويه كيف كان سيروانجي قلت وتجي قلت هناك زحمتيه لسر عردنا هناك رنجه تركيا رينادا رنجه رجيم رينادا او زحمتي وناكوكين سر عردنا بهتر بالادك شين سروان خالان بنرينا تا اجنداين ولاتن درفانين انكو عفرني بما بس رومال نكن از باور ناکم سیاستک میدیایی هبه لی گلک آلین سیاست جواکا ناف نتوی هنه جبر پتر بالاوان لسر دیمشقیه او دیمشقی وکه دجمن دبینن و ترکی وکه انداما ناتو پتر چاف لسر سوریه هنه و هرشنویل سر سویلان جبر کو بریکانه دنابرا روسیا و امریکا ده هیا جبو مدیای بصناهی تر بالی لسر سوریه بکشینه جعفرینه جبر کو او ترکیه و انداما ناتویا هر وها بزحمت پیزانی جعفرینه بهن ورگرتن کم تکس کرن لسر دا خویانین حکومتی هنه هر حال كيف فلاديمير اگر داخواز هبه دكارن وقت بالي بكشين سر حرد واليانجي لديارة وقت هندك بروبلم هنا هر حال ام هول ددن وان بروبلمان روني بكن بلكي ددمين بيشتا يانجي هناك بهتر رونيه بدن سر هر حال امي بردوام بد في گفتگوی خدا ل دفين بچ ناوره كي پشتي في ناوره بينر هجام فديگرن بله بینرهجا ام مجارمه اوا رومال کرنا روشا عفرینه جالیه دزگه مدیای جهانی و که سیروان یعنی مدیا جهانی جی جاری هناك جاران مري لجهه وان باوجي دكفن يعني هناك ناكوكي بكار انينا غوتن خداجي لروجهلاتا فريت افانا كردن دلير بون هوال بندن امريكي بون كردن دجي داعش بون ايرو اوانا الدجي تركيا كان اندام ناتو يعني افجي هناك برسكري كان در خهرد باي بكار انينا غوتن دا يعني ايرو وبيجن تركيا اريشي كردن دلير دك وقت نمونه يعني افجي هناك مدياجي كتيه او كده ناكوكيه كده راست ترمينولوجيا كي روجافاب هرغاب تيب كار انين كردن باش وكردن نباش good Kurds و bad Kurds نه افتشتا عين لروجافاي كردستاني باف مصطلح بيك هات افتيكاها كو كردج داوياد 2014 وحطان هاجي شر دجي داعش بردوام دكن روجانه دس روجنامين سركد هاجر واشنطن بوست بيا نيويورك تايمز بيا جارديان بيا اندبندنت بأواكي رومانسي بحثا هيزن كردان روجافات كن يعني بتايبت يبهجو بشتويجي افاكرنا قصده هرغاف د خيالا خوندوان يعني كسين كو روجافات شوبينه كردان وكو شرفاني دلير وقت قوتن هاتيه افيك هاتيه سريوان هاتيه تشاندن جنف كيف مثلا عفريني دركت وخلق ديناميكيه سر عدي نظان خلق فان تشتي نازك وسر عدي دبن نظان يعني هور قليين بتشوچك هاجر حساسيتها كردا هم بر كردي عفريني بتشمع او حساس هم بر كردي دفرين دنيا جزيره يعني كوباني روجافات النيه تشمع شر فيدا دس بيكر ند سبيكا شر سوريا قالك برستين كرينكو براستيجي غريداي تشاوا امريكا جدسبيكي اف يعني معالجه فيناكو كيكر امريكا حطاره ديكي نبضه نبون بري خدا مثلا هل وسط امريكا هرقاب لسوريا رياكسيون بو نكار بو يعني همبر تشتك دهات كرن لسوريا اگر ريجيما سوريا يا روسيا با يا باشي داعش امريكا همبر رياكسيون دكر لامريكا انسياتيف نبو لسوريا استراتيجي وبروجيا امريكا يا سياسيه دمدريج لسوريا تنبو افجي دبسدم كو روجافا يعني ميديا الروجافا برياكسيون دانوستاندني اللي جر دوسا هالوسط امريكا از حطاره ديك بيجم باش از بشم جم كيكي فلاديمير جارك دن كيكي فلاديمير يعني تبحث ويا كيكر كو بهتر فوكس يعني جي ام بيجن بالي ميديا جهاني بالي دي سر تشتي كل غوطه روجهلات بال كندواري دمشق باي تخت بس قال هناك دبيجن اوبراسيون تركيا العفريني اوقص زيان نكر وكل غوطه بو جبروي يعني روشه مروفهي وكنا هكا كثير واجي قلت روشه مروفهي هيشكو مديا جهاني بتشا يعني بيكو تشتكي دن هبا قالوا افتني جوازيه ان تشتكي دن هي فشارتي كو رنجه ولاتين اوروبي وكنمونا ناخذ ديار بكن از باورناکم که راست با قربانیان سویل غوتا زیده تر بن راست قربانی هنه لی عفرین جی گلی قربانیان سویل هنه لی درنا کون میدیای از باورم بالا جهان پتر سر دیمشقیه هر وها صدما سرکی او دیسان رینین روزنامه‌وان بیانی بچن وی دریو
وێنێ ڕاستی عفرینێ بوو جیهانێ vegihêzin. Li şerên li Kobanê bala her kesî li şerê li dij Daişê bû û sedan rojnamevan li aliyê Tirkiye bûn berê wan li enya şer bû. Lê niha çi rojnamevanên biyanî li Efrînînin dibe du sê hebin. باشە یەکێکی ڤلادمیر نهات در ڕۆمالکردنا هەر حال هەنێک دەستگەهین مێدیا جیهانی هەنە کۆ ڕۆمال دکن ینی نەبوێ ئاوای گران لێ ڕەنگە ڕۆمال دکن ڕۆمالکردنا واندا ئەوانە کوردان چاوا دەدناسین لە بەرامبەر تورکیە ینی berê me wek her niha min bi sîrwan re jî got yanî berê wek Kurdên dilêr bûn Kurdên baş bûn îro ev medya Kurdan çawa dide nasîn li Efrînê. Well, there are several TV stations working in Afrin and çend ezgehên televizyonî hene li Efrîn lê piraniya wan bi Kurdî û Erebî ne û gelek bala kanalên bi zimanê İngilîzî nakişîne. Ji ber wê yekê bala medya navnetewî weke pêwîst ner ser Efrînê ye. هەروەها gelek kenal li Kuristana başûr hene ew bi zimanê Kurdî û hin caran bi zimanê İngilîzî weşana dikin. Ew ji bo wan rehettir e. Ji ber wê yekê bala medya cîhanî ne gelek li ser Efrînê ye ji ber ku medya herêmê ya bi İngilîzî li Efrîn nayê dîtin ku bi İngilîzî weşanê bike. Dîsan bawerim medyayek civakiya Kurdî wiha jî li Efrînê nîne weke çawan li bajêrên diyên Kurdî. Unlike in other Kurdish cities. او يعني مديا جواكيه كنت بحث ويدكي او تشقاسي خلق دكاره يعني او مديا جهانيه فرمي دكاره وانش خرا بك جيدر جبو خو بيجا اف نوچب راس بويا اف كشتن راسي بويا اف بوير براسي بويا. Well, I think it's indeed very difficult to identify. Ez bawerim bi zehmeta tu bi temamî qurbaniyên sivîl destnîşan bikî. Bez dîsan jî ji gota cuda ye. Li wê derê tên zanî kanê çend sivîl tên kuştin lê pirzgirêk di medya herêmiya pispor de heye ku bikarin herin Efrîn lê bûbûyerên Cezîrê û Kobanê medya cîhanî pisporiyeka dirêj gel hebû. Ji ber wê yekê dibînî ku hin rojnamevanê li Cezîrê û serbûra wan hebû ku hin rojnamevanê li Cezîrê serbûra wan hebû diçin Efrîn weke mînak rêporterên France Press yên Reuters û her wiha dengê Amerîka. For Voice of America also. So. باشا كيكي سيروان يعني نهات بحثا ام بيجن ميديا امريكي كريان جي آلية امريكي د نزيك بونا تشتكوا العفريني د بيدا تذكر ام لفي دري لامريكا دبينن كو ميديا دجي دستلات ريفابريا امريكايه يعني ميديا همي باوكي روجانا رخنايا ترامب سروكي امريكا ترامب ديكا رخنايا ريفابريا ديكا چما دمات سياسه درفا افروش نوك هندره جبرگو براستی خوشک نه زلال مثلا جبوان يعني حتى جبو روجناموان جي مثلا نه زلال دو وقت که گو دنیا و عالم گشا بحث عفرینه تکر کا عفرینه و تکف دسته رژیمات سوریه ده یا و ترک دسته خداین سر ریخستنک نوچیان وکو CNN بری خدا منبج جبول ویده که بری ببینه کاتدی تنک فشار و زخت لسر امریکا هاتبو کرن کولو جویده که جمن بجوکیشن جبو کو ترکیه و هیزن سرب ترکیه که تکه مورده جبو تماشاوانین امریکی جبو خوندوانین امریکی او با بتحطاره ده که گرینگتره ج تشتكو العفرينه دبيا حتى الدفرق دنيا السوريه او يك خالق دن هيز خوازم رونيه بدم سر شر سوريا في بيتري حفظ صلاة بردوام براستي يعني ام وك روجنا مافان هر كسيكو باوايك روجانات شو بينه ايدي وسطانك ترشي بوي حتى وافتشت هي يعني السيكولوجيه ده هي افتشت قلت روجك دروجا سيروجا مثلا همان بويران لجهه كي دبينه ايدي حتى راديك نما بطرفردك براستي تدبي والله دهكس وبيسكس مر نما بطرفردك دسبيكا ويتني بالكيشه شر داعش دجي داعش تبو دنيا وعالمي قشا بحثا كوبانيكر اجرنها او شر الكوباني بلكي حتى راديك او بالك شاندنا کو هات کوبانی او دمی چه بو وجاره چه نبو عفرین اگر نه چما عفرین افتشت يعني اگر تبالا خوب ده نبو کریزک ناف نتاوی جبرگو مثلا سوری گلکی دریش کر اف یک تاثیر الخلق سوريا بخود که روجناموانان وحتى كسي الدسالات دل امريكا ولا الغير امريكا باشا د تركيا ام بيجي نظام دفي بروباغندا خود اگر ام تکار بناو بکن هر وكو يعني آلية كردي بكماني دبيجا او دو اوبراسيون لشكري دا بسر نكت يا تركيا دبيجا ام هدي اوبراسيون خبري ودبنو ام نزيك عفريني بخن بندستي خو د آلية مدياي دا تركيا چقاس بسركتيه دايرو از باور نکن
تدس كفتنك مدياي بدس خستبش خو از خوازم بكرتي بحساب بش لشكري بكم ايفارا اوبراسيون عفريني يعني نوزدي مها يكي اردوغان در كاست التلفزيون قلت كو اف اوبراسيون ودروجات ندريج بكو وعفرين تيكا دستي اوبوزيسيون وهزين اوبوزيسيون وهزين يعني هزين ارتيشا تركي افتش نبو فاي بيتري ماهوني بك درباس ويو وهين حتى لغور اغاهين سر عردي حيشت صديج عفرين نكتي دستي تركا واوبوزيسيون سرب تركا لاليه يعني مدياي دواري راغاهاندني داز باورنا كم تركيا كاري جبرجو هرجاف يك آلي بو حتى هناك أوبوزيسيون يعني أو آليين كو أوبوزيسيونا و أوبراسيونا عفرينة لتركيا كرن أو يك جفية كيد بيجن لنافا تركيا يعني دبيجن كو أوبراسيوني أرمانجي خب دس نخستن حطان ها دس كفتين لشكري بيكنا هاتنا جمارة عسكرين تركيا كو عفرينة هاتنا كوشتن نوقت جمارين كو ديروكا نوجندا دما تركيا درباسي ولاتا كيبويا تركيا درباسي قالك درباسي هناك جرافين يونان بونا درباسي هناك درباسي قبرص بويا درباسي باكوري عراقي أنكو باشوري كردستاني بويا لأف جمار لفان دفراكشن بويا ضد حزارو حفداده يعني ضد حزارو حجداده لعفريني بيكاتي يجبر له حركز دبينا كوبراستي ندس كفتنك مثلا باش كيف فلاديمير جاردن هرجم كيف فلاديمير نها تشتكو دسبيك دا ام بيجن دولتها تركيا افيك راغهاندو خواست كو مديا لغور اجنداين يعني جور ارمانجن في اوبراسيون تف بگره هر حال و برنگی کی جرنگان باندور دا سر مدیا جهانی جی ام دزانن گلک دزگهن مدیا جهانی بنگهن وان لترکیه نه بنرينا تا افان دزگه ناونتوی افنو چین خو بهتر ج مدیا ترکی جی ور نگرتن و اگر ور گرت من تاکیجان آسته و راست بن. Well, I do think it's a problem for foreign journalists to report from Turkey. از باور ناکم کو بو روزنامه‌وان بیانی زحمت به ج ترکیه راپورتان لسر عفرینه بدن. روزنامه‌وان ج ترکیه نکاره دادور به بو راپورتن سر عفرینه. آلیه پگی دیار بکن نکارن استانبول با آزادی کاری خوی نورمال بکن دهین قدغه کرن یانجی در کرن وکه چالاکی نروا دهین دیتن جبرویه که باندوری لسر رومال لسر عفرین دکه دما جزیره و کوبان روش وی دمی نگلک خرابو جالی حکومت ترکی و ندبو صدمات اقدانا کاروان یعنی تخوازی ببیجی که اف راپورين كيمن كان بحثا وان دكن هنا دالي دزجها المدياين جهاني با دورقرتنا انه كان ده قد يعني تركي شخورة جدر ندين يعني جي مديا تركي شخورة جدر ندين. Yeah, for the Turkish media. مديا تركي بتمامي نكاروي بك ومديا كوبنجين ويل تركيا نديسان بزحمة داتور بن درباري روشة عفرين. هنت روزنامه‌وان هنا راپورتان ددن لنوک وان راپورتان ينكو هف پیوینان جعفرین بدن جبر ویکی روش گلک بزحمتك و بکارن دنگ عفرینه راستی بگهینش دروا بله باشه اگر وابه که سیروان يعني هندك جار يعني اف غازنده كل رخنين كل مديا جهاني دبن هنكي يعني ماف بلكي بفي مديا جهاني رج هي كود دما كده نكاري درباس ودما كده اگر بالا خوبه سر مديا تركي جي و تشتكي نراس بكش بروي بيدنگ دب او افچاوه يعني حتى داوود غازني جوانتن ناكن ايمه هگر د اوبراسيون عفرين دب غازن د سبيكش د صلاته خوجيه اداره ذاتي ريفبريا خوسر و يپگل ويدكي خوش كاركي بروفيشنال نكرن براستي كو دنيا ودزجهن راجعندنا نافنتوي قانع بكن كوتشي العفرينه دبه تراجيديك وكريزك نافنتويه بتايبت اليمني مروباهي كي سيروان سباسياتت كم سيروان خشور جماعه الفر بمرابي جالاكس باس وهروها فلاديمير فان فيلخربرغ تج هوليرا پایتخت هریما کردستان بریا سکایپ مرابي جالاكس باس بو باشتربونا بینر هجال فرام دگن داویا و برنامه بمینند خیر و خوشی ده